Reka nongere mbahereze ikaze. Mu bihumbi 2025 murabyibuka neza ko uno muyoboro ari we waciyeho video y'uburyo bushya bwo kureba amanota ndetse akaba ari nayo video yakurikiwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari video yafashije abantu benshi. Ndagira nkubwire ngo rero muri uyu mwaka wa 2026 twongeye kubakorera video yindi y'uburyo bushya bwo kureba amanota. Ndagira ngo rero nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro ubanze ukande subscribe. Tugufitiye video eshatu z'uburyo bwo kureba amanota mu buryo butandukanye kugira ngo amanota ubwo azaba agisohoka uzahite ubona amanota yawe. Murabizi yuko amanota yagisohoka uburyo bumwe na bumwe bugenda bwanga bitewe n'abantu baba bari kubukoreshereza ari benshi icyarimwe, ariko nzakwereka uburyo burenze uburyo bugera kuri butatu buzagufasha kureba amanota yawe. Ubu ni uburyo bwa mbere ngiye kukwereka. Ndagira ngo rero nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro kandi subscribe. Abantu benshi muri no kutubariza itariki amanota azasohokeraho, ibyo nabyo uraza kubimenyera kuri uno muyoboro. Ntabatindiye reka dutangire. Reka dutangire rero. Ndagira ngo rero nkubwire ko application tugiye kuba tugiye gukoresha iyi application ya Chrome. Iyi Chrome rero ni igiye kudufasha mu kureba amanota yacu, y'ikizamini cya leta cy'umwaka cya 2026. Ndagira ngo rero nkubwire ngo iyi video wowe icyo usabwa ni ukuyireba witonze, ukayireba ipaka igeze ku musozo kugira ngo utazacikwa cyangwa se bitazagucanga ugiye kureba amanota yawe. Tudatinze turayifungura. Nitumara kuyifungura nta kindi n'ubundi turakora twihuse, turaza kujya ahangaha kuri search. Ahangaha muri kuhabona, turaza tuhakande. Nitumara kuhakanda turandikamo ijambo NESA. Turabikora twihuse kugira ngo video itaza kubarambira, wenda video ibize kuba ifite nk'iminota 5 yonyine. Uri kubona ko NESA bamajije kuba bayiduhereza, dore ngaha aho uri buze gukanda rero ni ahangaha. Bibutsa yuko hari igihe uburyo bumwe bwanga, murabizi y'amanota agisohoka abantu baba bari kurwanira kuri ino miyoboro myinshi, baba bari kugenda bayirwaniraho. Hari igihe uburyo bumwe bwanga bikagusaba ko uri bukenere gukoresha ubundi buryo. Ubu ni uburyo bwa mbere tuberetse, tubafitiye ubundi buryo bubiri. Ubwo ngubwo bwose urasabwa kuba ubuzi kugira ngo amanota utazamenya bitinze. Murabizi asohoka mu gitondo, hari igihe umuntu ageza na nimugoroba atarayabona, ariko twebwe tugufitiye uburyo bwinshi bugiye butandukanye kugira ngo uzajye ubasha kugira. Turakanda hano kuri NESA. Nitumara kuhakanda turategereza akanya gato. Uri kubona ko tumaje kuba twagera muri website ya NESA. Uri kubona ko twasesekaye muri website ya NESA. Ahantu turi bwerekeze rero ni he, ariko mbibutse no gukanda subscribe. Hano ni umuyoboro uzamenyeraho itariki y'amanota azagisohokeraho, urazamenyeraho uburyo warukarasa ukoresheje telefone yawe, uzamenyeraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ntago turi butinde. Dore ahantu urahareba, ahangaha hari utudomo dutatu. Hano hari utudomo dutatu uri kuhabona. Aha utu tudomo nimba muri kutureba neza ndatubereka neza. Uraza uhakande. Numara kuhakanda uri kubona ko dufite ama option agera nko kuri 8. Uraza urebe aha hasi handitse exam result publication. Aha ndabibereka neza kugira ngo mutazajijwe. Ubu ni uburyo bushya bwa mbere bwo kureba amanota. Turabusumarizinga cyane kugira ngo mutaza kurambirwa. Ngira ngo mwahabonye ko ari ahangaha exam result publication cyangwa se publication. Turaza tuhakande, ntago turi butinde, ariko mbibutse no gukanda subscribe. Nimba uzi ko aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, ubanze uri ahantu handitse subscribe uhakande 5 tujye tugenda dukomeza kubana kugira ngo utazacikwa n'amakuru y'uburezi agiye atandukanye tugenda tukugezaho. Mwabibonye rero ahantu tugeze bari kutubwira ngo exam result publication. Ushobora kuba uri kwibaza ngo ese ndakanda hehe, ese biragenda bite? Ndakanda ahantu uri bukande rero ni ahangaha, aha hejuru. Aka kantu nimba muri kukabona neza simbizi, kanze nkabereke neza. Aka kantu niko ugiye kuza ugakandaho, niko nyine uri bukandeho.
uraza wowe ugakandeho witonze, urekere aho. Uri kubona ko bari kutubwira ngo click here for primary, click here for secondary, ngo kanda hano ku manota ya pirimeri, kanda hano ku manota ya segonderi. Twebwe rero wenda ni urugero, ushobora kuba ushaka kureba amanota ya primary, uraza n'ubundi style, uraza ukande ahangaha. Ubwo nimba ushaka kureba amanota ya primary, nimba ushaka kureba amanota ya secondary, uraza ukande hano. Twihutishije, uraza ukande hano niba ushaka kureba amanota ya pirimeri. Ubwo uri kubona ko uburyo bwose buriho. Senior 6 ho ntago bwari bwajyaho, murabizi ko amanota yabo asohoka nyuma. Ubwo rero uburyo bwa senior 6 bwo ntago bwari bwaboneka, ariko uri kubona ko uburyo bwa senior 3 ndetse na primary bwamajije kuba bwajyaho. Style n'ubundi uba ushobora gukanda hano ugasanga ntibyari byashyirwaho neza, ugasanga system ntiravugururwa neza, ntirubakwa, ariko ni uburyo bwo muzakoresha mureba amanota yanyu. Reka mbibutse ko uno muyoboro wari uri kugenda ukugezaho update mu burezi zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu nkubwira ngo kanda subscribe niba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro utazacikwa. Abantu benshi bari kutubaza ngo itariki y'amanota, ese nk'itariki y'amanota ni ryari? Bari kugenda batubaza ngo itariki y'amanota ngo ni ryari, ariko reka mbabwire ko uburyo bushya ntago bwari bwasohoka. Uburyo bushya ntago bwari bwasohoka, bwo nako amanota, itariki ntago yari yasohoka, ntago yari yajya hanze. Ubwo rero mutegereze mwihanganye, itariki nituza kuyimenya turaza guhita tubabwira. Reka ngushimire we twabanye, ciao ciao.